Prvo jedan veliki pozdrav sve gledalce sa kanala Balkanska Oštrica. Imamo izuzetnu priliku da razgovaramo s uglednim advokatom, gospodinom Goranom Petronijevićem. Dobar dan, gospodine. Dobar dan. Bliže se izbori u Crnoj Gori. Koje su vaše očekivanja i kako vidite da će narod postupiti? Da li će biti, što se kaže, nemira posle izbora ili će narod ustuknuti i sve se vraća na staro? Kako vi to vidite? Pa vidite, nemira zbog nemira i nemira zbog naroda ne može biti. Nemira može biti jedino ako su pripremljeni kao jedan od oblika suprotstavljanja volji naroda. To je uvijek tako bilo. U Crnoj Gori je sada definitivno da je narod na strani protiv vlasti, na strani uslovno rečeno i opozicije i da narod sada definitivno hoće da Milo Đukanović i njegov režim ode sa vlasti. To je jedna potpuno prirodna težnja posle 30 godina. Najbolji režim posle 30 godina toliko zamori narod i zamori institucije, da mu je vreme da se sam povuče ili sam ode, ako ne shvata šta je uradio. A kamoli takav kakav je režim Mila Đukanovića, o kome naravno ne mogu ništa dobro da kažem. Možda bih hteo u pojedinim trenucima iz tog nekog, da kažem, iz te neke potrebe i osjećaja povezivanja Srbije i Crne Gore i jednog teškog prihvatanja tog odvajanja našeg i te deobe, ali nažalost ne mogu. To je jedan kriminalni, apsolutistički režim koji je dojadio ne samo narodu i Bogu, već i onima koji su ga u svetu podržavali. Stoga lično smatram da je sad trenutak da taj režim ode, da padne i ako Bog da, ja mislim da u nedelju već njega neće biti. Što se tiče nemira, nemiri se mogu organizovati jedino u režiji Mila Đukanovića ili delova međunarodne zajednice koji još njega podržavaju. Ne podržavaju ga njega zbog njega, jer je i njima dojadio, već zbog sopstvenih interesa, jer su, znači taj deo međunarodne zajednice, a to pre svega mislim na onaj deo američke administracije, demokratske administracije i taj deo duboke države koji podržava taj deo američke administracije, koji je ubeđen da će se sada vratiti na veliku scenu, na belom konju, to jest na Bajdenu. Oni su stvarali takvu Crnu Goru, oni su oličenje globalizma, a sama Crna Gora i Milov režim je u stvari najekvatantniji primer male državice i najpoltronskijeg načina ponašanja prema globalističkom modelu. Globalizam je mrtav, Trump je to rekao, i nije samo Trump rekao, njemu je stigla depeša pa je to izgovorio. Ljudi koji se time bave već nekoliko godina unazad to znaju i sada je pravac kretanja svih država, pogotovo malih država, ka suverenizmu i ka patriotizmu, kako je to Trump rekao. Dakle, te snage će, nadam se, u Crnoj Gori poraziti u ovom slučaju potpuno nazadne i prevaziđene načine razmišljanja crnogorske oligarhije, samog Mila Đukanovića, kriminalnih klanova, ne samo na unutrašnjem, nego i na međunarodnom planu. Jasno. Da, znači, očekujete omasaljivanje litija i uopšte skupljanje naroda posle izbora? Pa vidite, ako se sruši režim Mila Đukanovića, to je samo prvi korak. Dakle, ovo su parlamentarni izbori. I ako se dobiju na parlamentarnim izborima i porazi Milo Đukanović, onda je sledeća faza konstituisati vlast. Jer ubeđenje sam da Milo Đukanović neće mirno otići sa vlasti. Vi se setite samo izbora 16. godine, kada su inscenirane onaj takozvani državni udar, pa je prekinuta izlaznost u negde 3 sata popodne, jer se shvatilo da će se do zatvaranja birališta izaći toliki broj birača, da će Milo izgubiti na izborima. To se i sada događa. I ako sada ujedinjena opozicija i narod u Crnoj Gori izvede ozbiljan broj apstinenata, i ako preće 68% izlaznosti, Milo je pao. To nema nikakve dileme. Jer Milo Đukanović u Crnoj Gori ima ograničen resurs birački. On ima svoje ljude koji će svakako glasati za njega. Tu može se dodati 2 do 3% krađe i 2 do 3% potkupljivanja. I to je njegov limit.
Dakle, šansa da on padne leži u apstinentima, dosadašnjim političkim apstinentima, jer veliki broj ljudi u Crnoj Gori je razočaran dosadašnjim delovanjem crnogorske opozicije, koja je, mora se priznati, u momentu zaličila kao na večitu opoziciju Mila Đukanovića. Sigurno da među njima ima veoma agilnih ljudi koji su se borili, da ne kažem tukli, zatvarani, proganjani i tako dalje, ali, nažalost, bilo i oni koji su lagodno čekali svake izbore da uđu u parlament, da postanu poslanici, da imaju platu, da imaju svoje zanimanje i da sa te pozicije čekaju naredne izbore u poziciji opozicionara. Takvo ponašanje više u Crnoj Gori je nedopustivo i narod je sada pokazao, ne samo na litijama, nego i osnivanjem pokreta i spremnošću da uđe u tu čitavu priču, da imaju ozbiljnu nameru da se Milo Đukanović skine sa političke scene. Sa jedne strane, sa druge strane, i sama opozicija je pokazala jednu ozbiljnu zrelost prihvatanjem takvih težnji, prihvatanjem realnosti da se vanstranačke ličnosti isture u prvi plan. To je recept za rušenje apsolutista. To je recept, to nije nešto što se prvi put događa u istoriji parlamentarizma, prema tome i ovo u Crnoj Gori. Ja jedino što želim to je da to prođe mirno. To je ono što od sveg srca želim, a ubeđen sam da će narod Crne Gore, ne samo pravoslavni, nego i ostali stanovnici, odnosno državljani Crne Gore, ostali veroispovesti, glasati protiv diktatora, protiv kriminalnog režima i konačno završiti sa tom epizodom koja bi mogla da se uporedi sa jednim kriminalnim dinastičkim pojavama koje su bile u svetu, u Africi, u afričkim zemljama i tako dalje, kao što je režim Mila Đukanovića. Kao što ste pomenuli, ako narod uspe legalno i na miran način da ga pobedi, da ga svrgne, on neće pristati da ode. Vidite, to je veliko pitanje. Ukoliko ta pobeda bude očigledna, znači ne bude na nekoj bliskoj distanci, ako bude par posto, on će pokušati da to izminira, ubeđen sam, insceniranjem određenih sukoba, proglasiti pobedu, iako zna da nije pobedio, tražiti podršku Zapada i onog dela Zapada koji ga i dalje podržava, a ukoliko bude video da je ozbiljno izgubio, što se ja iskreno nadam, ja imam utisak da je on spreman da ga ne bude već u nekoliko narednih sati u Crnoj Gori, jer on tamo nema šta da čeka. Neki kažu da je iz nekih izvora sa Zapada, smo dobili informacije ovih dana, da su na 3 pozicije pripremljeni helikopteri sa kojima bi on trebao da bude prebačen u Albaniju. Da zbriše ako dođe do toga. Tako je, ako dođe do toga. Ja lično mislim da ne bi morao da beži, želim mu najbolje moguće zdravlje, da kažem, svu sreću u procesima koji ga budu čekali. Jasno.